Clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ko le tontuma chon ni zan inkhel result lama time bul kan tran le anga zanin inkhel tour fixer te ba ka football thuleng te po thlera ngai thla ho na nei chhole donang o ni zan English Premier League inkhel munum tak ngai event lo bera base lo mai result kan mowa tlak lau team table mong luper lu mek tu Wolverhampton lamchun an mi khol team Liverpool chelo bara khayen chak tur zo ka ngai Liverpool hi Wolverhampton hian goal ni goal khatin an ne he in khelen Wolves lam hian goal shot tum nga chau an ne ya Liverpool hian goal shot tum so panga nei thongen in khel pum pui thlera po Liverpool team an chung nung zo ka ma se Wolverhampton lam awa nei zo ka an tang ta thong in khel munum taka hian minute sari naleka McAllister siam sak atengak po chung goal shot anei nga la ma se Jose sa chon thatakin alo dan sak minute somthum parukna Van Dijk chuan ahmading sobos lai tan ball pe pheyen box pon theta train sobos lai hang goal shot thatakin aneya heipo Jose sa chon thatakin alo dang le first half golum lavin antrina second half minute somnga pakhatna Liverpool in corner ball kala train goal an khung teu hle Bokal thok phai hi ekitike chon lo tak koi zavin gakpo chan gola atau vele golban atau per thonga Liverpool team tan awyom leang minute som sari pariat na gol ma saber kan muta Liverpool in annor luat antuara Wolverhampton lam hian counter thutin Jackson John Trazatin ball avort chok long mai tolu chan ball kang hi maktakin Van Dijk chu ala khala Van Dijk ken a balance lo zui nga lin tolu hian veilama Rodrigo tan a pe phei nga la ani hian boxa ball lu puyen konate chon awa phak ngei turangai nima se ati boy man talawa Rodrigo hian gola pet lutin sikhat fain ma an shruai minute somriat na gomesan veilama engu moha tan ball a pe pheya ani hian dinglam kila thruai phain Jose za bokin thatakin alo ben chho sakle minute somriat pathum nai ro a goal tange nge ya Wolverhampton lam an che swal goal an khilai Bellingrade chuan holam takin back pass aneya Mausala chon ball pass si lo la chatin boxa ball alu pui nga la Cressy abum zok no dinglam kila apet lut Liverpool team an phur hle minute som ko pahni na Velam box spawn threat the train engu moha cross thamang kheng so free takin Van Dijk chon gola atawa ma se Jose za chon olsam takin alo man sakle chat ane minute som ko palina bueno ball khal lai Curtis Johnson thatakin alak saka Alisson tan ball hi back pass phayen Alisson hian apet chok holam angreng khop maya apoi zui tabok a ball ver choi Jackson chon lo tau letin Andre chon thatakin alo la vele chat boka box spawn threat rank goal shot anei ngal Joe Gomez chon lo dang koi savin alaya aluta Alisson veilama dive tan phak ngai na to lova Wolverhampton lam hian goal ni goal khatin ma an hruai ta ane hun top zui ngal tamahin Liverpool lam hi avan doi zoka an tangta ane tihan table tharbera Liverpool hi khelsom ni pakwa point somli pariat nen pangana anom zui sela pathumna inson chautheina hunthra anne bopel ta yin an hnoya Chelsea an chakchon parukna an chuk don bok ane nena changtim Wolverhampton lam ero point som parukne somni na anom zui zela an game no pahnia chak ve hin tlalo tura an beina konga be sei chete chu an nei zui vele ta ane English Premier League lam inel te zanina nei chunzom anile do na game engmazat khel ni do nin zanin zanlai pel dar khata in khel poimo tak awm do na Brighton mola Arsenal team chu an lenglu tang country tang in team pahni te tan he in khel hi apoimo do na Arsenal team hi table ma shroi tu ni mekin point somruk pali an nei mek ma semidang ain khel khatin an khel tam meka tungge ma hian an chaklo chuan City hun tha an siam theidon ani theya chuwang chan point thum hlo chu apoimo leang Brighton lam hi point somthum pasari nen som pahni na anom meka European competition khelphak bai seina chete la nei an ni ve bok in khel munom tak ani ngei arin oma tunge chakjok kan rin lomle anni ba ka hin zanlai peldar khata vek hian
tuna kan seizo chetak Arsenal team mek tu Manchester City anin lan don boka Nottingham Forest su anlo mi khol ve thungang team pahni te hi anin machon to clearly tin game a hmunom angreng phian ani kha tuna anin machon tur po hi a hmunom le turangai ani ya Forest lam hi thi tha tang tur anni don a chan chu table som pasarina omekin ahim chin che che ane an hnuaia West Ham United 9 point ni chawin an sang towa an che sola Hammers an ron chakchon relegation zone an chukang City lampo chu tiang bokin apoimo ve boka game li chak zone to hin Arsenal team hi an meka an din mun hi a thalo angreng te po kan ti thei hi alang chu a chan chu Arsenal team hi poinga in an phak lova khel khatin an khel tlem bok omje chu an khel tlema an chakchan point ni chaw ani thei do na tung gema lo che sol hi athiang lo tuka angai thayang anni ho bang in Fulham mola West Ham United an leng lut do na soitak khan game apoi mo don hei po hi heng ba ka UEFA Champions League khel phak ngei tum Aston Villa le Chelsea te anin machon don boka hei hi chu apoi mo top khok don ane Chelsea team hi an chak chuan Villa team hi an nei le sot don na table pangana an chho thei don bok ane Liverpool an le pel thei don tin ane chu Aston Villa lampo UEFA Champions League khel phak an du chuan tung game chak hi apoi mo le dona an hnuaia Chelsea an hne chuan an din mun a thato hle ang chu an game nu nong pahnia chakni mel ero an muto lova tung game a hian in siam tha thei tak mo zanlai peldar khat le minute somli panga in khel munom clear tur don boka tun hnai chawa che thatok lo an coach ban tum chho mek Newcastle United chon team ron thang duang tak Michael Carrick hnuai tlom la nei lo United team chu an lo mi khwal ve bokang he in khel hi apoi mo do na probability tonga unlock hian chak theina chansi 37% ve angin anda draw result theina 26% anga chut ani bok United team hi an chakani chuan points somnga palinen pathumna zui zelin Champions League khel phak an tumna konga ken pen thadon atina ania Newcastle United lam hi an chaklo le ani chuan amdin mun a cheto le bokang an game khel nung panga tum khat chakin tumling zat an tloma an che chia dan hi pui angreng tak ane United team la kain point an hlot chhuathei kan ringem le nge nia Carrick hnuaia United team hi an che thatluang zel don jok le Spanish Copa del Rey lama lut vele ta ila ni chana second leg in khel chun mu num taka Barcelona team an comeback teu khop maya ma se an tluan tling talo ane ni chana an game khela first leg ka silify ngota an ngam to lo Atletico Madrid so game nawa an lo mi khwala sithum fa hin an hne ma se aggregate ero Atletico Madrid an van nei ta sham ane inkhel monum taka hin Barcelona team hi an van doi angreng khop maya inkhel chung jong hian goal shot phei tu tum song pasari te meu mai nei hin Atletico Madrid hian an ngam lo hle Atletico lam hian goal shot hi tum sari chau an nei thunga ball possession po in thlau tak anne in pass di konga po an in thlau dan hi aturu hle Barcelona team comeback lo ero an van doi wang kan ti thayang chu he in khelain minute ni naleka Fermin Lopez on goal shot thazet anei ngala box pon thret tra a goal shot chu velam kila alot lo deu chia minute somni pasarina Anton Griezmann point hun tha anei veleya holam takin a thel box sunga ti boy tu nei lovin goal shot aneya John Garcia chan alo pom deu chat mai minute somni pakwana yamal abon leta velam sira Atletico Madrid player panne Ademola Lookman le Alvarez te chiang seta abum koi zok nowa alirin alaya ball across phaya Bernal chun olsam takin apet lut minute somthum palina ding lamatang Cancelo ball cross thatak cho Rafinha chong gola atau vele velam kila alud lole deu chia an van duai angreng le minute somli pangana Pedri chu boxa minute somli pangana Pedri chan boxa bolu puyen Mark Publi chon alo pal close maya penalty achoi penalty hi Rafinha chong gola chiang zeta pe lutin sini fain ma an hruaya first half chu an trin zuita ane second half minute somnga palina Yamal chon Rodriguez chu chiang zeta bum le hin molding lama ball across
Cancelo chung goal a pe tin Mizo chun thatakin hei po alo dan sak le ane minute somsari panina a goal le ta nge ya Cancelo an box spawn shot ding lama tang ball across lo chu Mark Bernal chun ding lama a lirin a pet lo ta Sithum fain ma an roi goal khat chau an mamo tabok ma sing goal khat an mamoi ro an khung thei talava hun top ma ret minute som ko palina dinglam ke la tanga yamala ball ron shot chu Mizo chun alo en deuh top maya ma se goal mauta akal lo le chia Barcelona teamin an ui zui leang chu hemin nuwa hian thil thleng danglam om levin an trin zui ta Barcelona hi avan doi zoka an tangta ane tihian Atletico Madrid hi aggregate ang goal thumin hne nan changa first leg ka silifaya an lo chak to na chu an chhor tangkai hle Atletico hle final anin hlang kai zui bok final hian zanin zanlai peldar khat le chan veya Real Sociedad le Athletic Club Bilbao te in machana chak zok chu an machonang Copa Italia lama poni zan lama khan semi-final first leg khel ania in khelom chuna goal lulut lem lova Como le Inter Milan te hi golom lovin an trin he in khela hian Fabregas in Colmek Como hian game an thunun zoka goal shot trumnga ne hian Inter Milan hian goal shot trum thum an nei ve thonga in khel chung zong hian target a shot trum khat chau auma Como lam hian target a shot trum khat chau an neya hei ba kero thil hlawm a thleng zui talo ane Inter Milan phei chon target a shot trum khat ma an nei lova a hmunom lo ve leang chu tihian golom lovin team pani te an trina second leg ka an chin fel angai don ta ane semi-final first leg kin na hi zanina nei chun zom ani le do na zanlai peldar khat le chan ve Lazio le Atalanta te anin machonang inke result lam chu kal san taila football thulenga lut chho donong o Tuntrum chu Sergio Ramos athu soitang hen bul tran ta ila Sergio Ramos on Real Madrid Getafe laka an tlom nu khan in khela modan chu asaya Sergio Ramos suan kalom lo tak zeta he team tun hnai anin lan dan hi Real Madrid kan lo hriat to ang chi kha ani lem lo ani kha in khel po ha stadium a ka enna a top thlengin ka en tlon pe lawa ka ho ta dai ani a chan chu tun ma Real Madrid kan muang kha an ni to lova an thatok to lo hle bok in siam that ngai na tur atam hle in ka hria ti hin Sergio Ramos suan asoi adama tore po akhoi thla kom nup khop maya ni zan lama khanin akhel mek na West Ham United team en kol mek tu Nuno Espirito Santo chuan jima intersecto lo turin ashrila adama tore tan bi khian jima ari choi chi lam ti phalsak ani to lo thu puan ane enge chan hriat ani lem lova sexy inkhel thiam lu tuklo si hi an ko chen angai thailo ni tura ngai ane thren khatin an tardan dana ero chuan Nuno Espirito Santo hian adama tore hi thau atito lu tukni hin an sohia a sek thau ani berang chu hemi wang hian inti cher turin an hrila inti cher tur tana kongpoi mo tak pakhat chu jima ri choi lova inti sekto lo ani ber chu baby oil po amamo chhotran to lo tura ngai ane rut gulit point thu thar aron nei vele ta Arsenal le Chelsea in khel chu thil hmunom lo berte zingami bol hlo angmai ani thu aron soi vele tatlat mai khain khel khan soi sel a hlo hin pandit lama tang point dem tu an tam hleya rut gulit point hemi chungchang hi aron soi ve ta ane gulit chuan khain khel kha ani na taka chuan en po ka en thapei lova football po kan en lo ane nuam te takin football hi ka en thina khain khel bi ke rom bol hlo bom ang mai ane mu nom lo tia kan soi pi lama a mu nom lo hle team pahni te khan ani na taka chuan corner hlo chu antum ma han soi taila fiam thu ang deuh te po aniang chu penalty hlo chu a hin corner hlo chu kha antum zok emoti mai tur ane corner hlo chu tum game ringot kan muwa chu a mu nom lo tak zet football moina po anni khan an thlen lo ti hian rut gulit chuan asoi Real Madrid lampoin an team en kol mek tu Arbeloa chuban antum ni hin an soi vele tatlat maya Arbeloa laka hin Florentino Perez chuan arin na angat to lo ni hin an soi kartopa Celta Vigo an machon huna result tra anei puilo chuan an ban to don ni hin an soi bok Alonso thakin Arbeloa hi Real Madrid hian an laluta
an bei se angero an mulo ani che kang chu an ban le thuai te po arinom football insider lemin atarlan danin United lampoin coachthar anzong rosel ni hin ansoya gariki anghetin senglo antum lo nge ni zan lama khan ni ko kovac su senglo antum ni hin ansoya Borussia Dortmund enkol mek tu hi andu ber zinga tel ni hin ansoi vele tatlat mai kovac le United team te hen tu hnai seizom anhlo angreng khop maya an senglo thei mai kan ring hlomem le Chile international midfielder Barca tana loin lanto Arturo Vidal la thusoi hi kan pomsong ani ve hlomem le Vidal hian thra anti angreng khop maya mediaten anzona chu changin Arturo Vidal chuan kar prime tak lai kha en leta ula ka thra ti in pom thlapang chu ani na taka chun keima ngaya phei chuan Andre Pirlo Xabi Alonso Casemiro mai ba ka Sergio Busquets te ain ka thada isok ani kan that wang lai tak ang thewa hante phei chuanin tuma hian min tuk lo ti hian Arturo Vidal chuan asoi kan pomzong ani ve thei hlomem le Liverpool lamtan po thulo mom lo hriatur om ta thunga ni za lama khanin Rennes team tana inland mek an player ni to tho Jeremy Jacket chu zai angai tur thu puan anita adar liam chu zai nge angai tur thu ti chian ni hin hun engoma chen achol angai tur thu puan ane Liverpool tan chen hei hi thulo mom lo tak ani arinom Liverpool hian classic transfer kongka kharta ka khan Jeremy Jacket hi ansenglu thu an puanga season kalme kero Rennes team tan alain lan thungang ti hin anin rem kumsom ni mi hi lensnen aning khel tumin adara hliam na tak atuara zone chuani hin a hliam hi zai ngai lova enkol tum ani ya a thei ngang lo ni tura ngai ane zai ani tur thuni jang khan an puang ta Liverpool lampoin ni jang khan thuthar an nei ya an defender lo ni to thin Gerald Konsa tu singlet le antum ni hin alanga buyback clause kan hanti angchi alo tamna tuk chu poi anti ero arinom Bundesliga club Leverkusen hian kumsom ni pathoma upa hi Liverpool a train pang million somthum panga chau sengin an sengnu ta a khel chelem lo hle nge ma se Liverpool hian an leile le du ani chuan Euro makta doi somriatin an leile le thayang ti hian buyback clause si an lo ziak rova Liverpool hian an du le tak ro box si nen man tam tak sengin an senglu le angai arinom Patrick Vieira thu soi hi Athletic kan ring hlomem le Vieira chun Arsenal team chu ada sang khop maya aloin lan to na team hi season kalme ka an champion ngei tur thu asoya hun engamo chen po an na champion chho zel thei arin thu asoi Vieira chuan he team hi tun ma kan mu angchi kha an ni to lova Arteta hnuai hian an tha to hle kumin bi ka phei chon van nei wang ni lovin an thiam wangin an champion do na hun engama chen po an champion no moi choi tur hi an choi bel zel thein karing tin Vieira chun asoi zui ta ani Liverpool team striker Louis Emily Heskey point to thar an nei ya Mo Salah che that to lo chungchanga an zo na chu changin Trent Alexander-Arnold om to lo wangnia a hriat thu asoi Emily Heskey chuan he team that dan ber chu Mo Salah le Arnold an nom khan ani ya anin chom ton tha em ane tuna chon Arnold tom to lova Mo Salah hian ama theina anga thil ati mai angai to chu a har sa a chom tu anei lo chon thil a har sa hle ane Arnold tom lai kha chon goal a khung tam ma a chan chu Mo Salah kha Arnold khan a chom ne ane tu nai ro kha tiang kha kan mu to lova Mo Salah hi a that turang point a that to lo phain ka hria ti in asoi Manchester City lampoin ni sang khan thuthar an nei ya Liverpool chu senglu nge an tum thu puang in court of site in atarlan dan phei chon anin rem trep ni hin atar lang club lian dang te poina senglu an tum mek Liverpool hi Newcastle United tan in lan mekin a che tha khop maya City lama hin kan mu nge arinom Liverpool lampoin mek Alistair chu chan thu theidin huna anding chun zom sela contract har chungchanga inrem na an la nei pui theilo nu yin ni zan lama khan Real Madrid chuan senglu nge an tum thu an ti chianga Liverpool ne na hindin na po thelu thuai an tum thu court of site chuan atar lang het mi chungchang hi team top point atar langa Argentina international midfielder attacking midfielder kan ti thayang chu
senglu tur hian real hian sumpo thanem tak the chu an tum bok Manchester United lampoin ni zang khan thu thar an neya Cole Palmer chu man to taka senglu an hrelo thu puangin British transfer record in pau million za sumnga vela senglu anin huam thu an soini hin alang hemi chungchang English media te chun an ron tar lang choi maya Chelsea hi tun din hmona financial thila shem an du lo ni chuan an player kullai engemaw za chu chotir an ngai dona chumi tan chuan Cole Palmer hi chotir an phal do ni hin an soimek ane United team lam hian an senglu mai rinna alian chhotran ta hle Real Madrid ta limlu tuklo anga soimek Jude Bellingham point thuthar aron nei vele ta Chelsea team chan senglu an tum thu ni jang khan puan ane Bellingham hi Borussia Dortmund achua sandong khan Chelsea lam hian senglu an no tum towa Real Madrid lam kha athlang ta thong tundin hmuna ero Real Madrid hian tlak niam lam an pan emoti mai turin an che thatok lova chumia chan Bellingham po hian soisel atok na sa hle hemi wang hian Bellingham hi ahlim lu tok to lo nin an soime ka Real Madrid chua sanin Premier League lama Chelsea team tan ain lan mai tepo rinna alian chove tran ta Arsenal lampoin ni jang khan thu thar an neya Liverpool chu makhalin Bastoni chu senglu antum do na chumi tan chuan Ricardo Calafiori po pektel anin huam thu an soi Bastoni hi Inter Milan chon an chotir don ani chuan aleitu tur te chon Euro makta doi zavel an se na ngai tur thu an no soi towa Arsenal team hian sum thanem tak mai ba ka Ricardo Calafiori hi an the chuaka Arsenal team le Inter Milan te Bastoni man le mual chungchang hen anin rem thai mai arinom Manchester United lampoin ni jang khan thu thar an ron nei vele ta antlarlai lam thuam chak an tum na konga West Ham United atrain Matheus Fernandes su senglu an tum do na Portuguese midfielder senglu tur hian amana po sum the chonwal anin huam ni hian Manchester Evening News son tarlang United team hian antlarlai lamha Casemiro chu an chan ngei don ti achiang towa mithar senglu tur an zong chho na sa to hle tu hnaya phei chuanin Tonali nen te po seizom an ni mana ma se topa ero Matheus Fernandes lama hianin an thlelung oi theidon ta ni tura ngai ane an senglu the mai te po arinom tin West Ham United hi an relegate lau ani phei chuanin aman hi tlemin atlahniam deuh tura ngai ani ya United team tangkong ain hongzau trap tin ani chu Cristiano Ronaldo po ni zana khan achungchanga thuthar atam angreng khop maya Saudi Pro League lama bom apo na sadlutuk awangin Atlantia ni hin ansoya Real Madrid lama achung ko tenen an thok chuak vek to ni te point an soi hial ma se hemi chungchang heni jang khan thu bel chen dol tak chu aronom ta Fabrizio Romano aron tardan dan chuan Cristiano Ronaldo hen Saudi Pro League hi achung ko tenen an cho san lo thu aron tar langa Madrid ta an chung koin an kaltia an soipo thu dik tok lo ani thu Fabrizio Romano hian atar lang hemi chungchang hi fake news mai ni hian media ten lar an tum na konga thil an thedar mai ani thu asoi zui bok Fabrizio Romano atar lan dan chuan Cristiano Ronaldo hin nimin jing lama po khan Al Nassr training chu ala zoma tlai lama po training chu ala kalpui ni hin asoi Ronaldo hian thuthar maktak takhi anga thinang reng khop maya Saudi Pro League lama bom apo na satlutuk awangin atho na mangin Madrid ta athok lu to ni hin an soya ma se hi thudik tok lo ani thu aron chiang ta ani Manchester United lampoin an captain an player poimo ni bok Bruno Fernandes su contract har an luitak thu puan ani ya United hian kar khata euro noili hlo turin an thlema indor na po akal tuang nia an soila yin Bruno Fernandes roin thuthar aron neya kumsom thum pakhat mi hian United ta contract har aziale zialo chungchang chu season topa ati chen tur thu apuanga United chun UEFA Champions League an qualify chuan contract har aziabel tur thu asoi aum zia chu UEFA Champions League an qualify lo chuan United team tang contract zebel atum to lem lo tinani ber chu contractor azebel ero chuan United ta ahun top ahman ngei arinom thungang Arsenal lampoin Inter Milan forward kumsom ni leka upa POS posito chu senglu du viang ma se
Inter Milan atang hian lak choiro a hardon ti ni zang khan a chiang ta Italian news ten antarlan danin Arsenal hian Inter Milan chu an benge ya ma se Pio Esposito hi Inter Milan chon zor lai ani lo thu le manzat po anei lo thu an soya om zia chu hran an phal lo tina ani berang chu Arsenal team tan chon abeidon thlak le tura ngai ane chuti rolling transfer kongka ironin hong anga thilmak tak tak hi athleng ve thina thleng theilo po hi om lo ti hrathar le taila thange Arsenal team hian an du ti ero achiang ta ngor taka antilui zelani chon anla senglu thei mai te po arinom alian ro garna cho point ni sang khan thu thar aron nei vele ta Arsenal team chu zom thut thei din huna ding ta hian Chelsea lam point so tir an phal towa AC Milan nen po seizom an ni mek garna choi kan hria tang khan United team chu sanen Chelsea team azoma tu hnaya khelna hmun chu changtam viewma se beisero aphak lu tuklo nia tarlan ane hemi wanghian achuarin na alian chhoutran towa Chelsea tanga player lo senglut nual to Arsenal team hian senglu antum tak tak a ang chhoutran ta hle ole hatichin hatun rumatan chon ni mai se clear tu te channel min ngai lut sak thina inchunga lom thuka sei tak meu ane like share le subscribe le hype te khamin han ti sak le taula thu thar ngai nom tak tenen kanin mo chho chun zom le zel don nia